нафаре буд ки пайғамбар ӯро ба воя расонид ва хеле хизматҳои шоиста дар дин анҷом дода буданд. дар гӯем ки яке аз каромотҳош ҳамин буд ки гуфт замоне мешавад ки парчамбардорҳои сиёҳ пайдо мешавад, вале вақте ин парчамдорҳоро ки шумо диден, шумо мулозими хонанишиниро интихоб кунед. дилҳои инҳо гуфтанд мисли оҳан аст. инҳо мардума ба ҳақ даъват мекунанд, вале худшон дар роҳи ҳақ нестанд. ин суханои гӯҳарбори ҳазрати алӣ аст. инҳо гуфт ба номи кунят, фақат номҳошон ба номи кунят бурда мешавад. мисле ки мисол имрӯз чӣ гунае ки абу холид гузоштану абу довуд гузоштану абу аҳмад гузоштанд ва ҳамчунон мегӯяд фомилҳошон ба номи шаҳрдорӣ гузошта мешавад. мисли абу холиди мисол гӯем ки фаластинӣ, ё мисли абу довуди мисрӣ, ё абу муҳаммади фаластинӣ. яъне бо номҳои шаҳрҳо ҳам гуфт дар давоми ин мисол зам мешавад. ва гуфт мӯйҳои дароз доранд мисли мӯйҳои зан. хоб чӣ гунае ки мо шарҳ тавзеҳ ҳам додем ки бисёре аз ҷавонои мо имрӯз тариқи дуруст мондани ҳамон мӯи сару риша ҳам огаҳӣ надоранд. зин хотир мо барои ҳамаи бародаро аз ҳадиси пайғамбар овардем ки вақте риши жӯлида дошт, мӯи сари бисёр жӯлида дошт, пайғамбар гуфт то дурусташ накунед, ӯро дар оғӯш нагирифт. ҳатто ишораам кард ки барои чӣ хита мисли шайтон карда будӣ, алҳол хуб нашуд. бин ҳазрати алӣ дар ахир чӣ гуфт? баъдан ҳазрат гуфт ки вақте ки дар байншон ихтилоф ки боло шид, баъдан шумо метавонед ки аз хона берун шавед. яъне иншоалло мо гумонмон ҳамине ки сухани ҳазрати алӣ ҳақиқат дораву ва байни инҳо зуд аст ки ягон ихтилофе пайдо мешаваду гӯем ҳамаи ҳамин бадбахтиҳое ки дар инҳо ҳаст ва тамоми ҷаҳон ки дар як тарсу ҳарос боқӣ монданд, худо хоҳад ҳама ин бартараф мешавад. اصل برادر عزیز، مردم ما و شما بسیار بی‌سواد هستند و کسی از قرآن و سنت کمی صحبت کنه شما میکنند که از او عالم کلام است. در حقیقت مرتد میرزا اصلا عالم نیست. فما مثلا قرآن هم خوانده نمیتونه. یه روز در خطبهش گوش کردیم و ما خلقت الانس و الجنس الا لیعبدون میگه. نعوذ بالله. و درباره این سخنی که علی رضی الله عنه میگه به حد همین جهالتش به همین سخنش معلوم میشه که میگه علی رضی الله عنه پیشگویی کرد. نعوذ بالله. آیا علی غیب میدونست؟ آیا علی غیب میدونست رضی الله عنه؟ نمیدونست. پس چگونه پیشگویی کرد؟ پس پیشگویی نکرد. اگر بگو پیشگویی کرد تو با او علم غیب قائل هستی، تو مشرک هستی. آخه این نمیزاده هیچ علم نداره، یک عقیده هم نداره، هیچ خوندگی نیست. میگه که علی رضی الله عنه پیشگویی کرد. پیشگویی را هیچ کس کردن نمیتونه، حتی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم کردن نمیتونه الا مگر که الله او را خبر نکنه. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میگه محمد از هوای خودش نطق نمیکنه، برای حقیقت که میگه از طرف ما وحی است. الله میفرماید در سوره النجم. و همچنین وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از غیب خبر باشه و الله او را علم غیب نداده باشه، چگونه به علی رضی الله عنه غیب میگه؟ حدیث موقوف است. این حدیث به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسیدگی نیست. و این را با مدخلی ها مثلا با کفتار میدونن، اونا حدیث میگن. اما حدیث موقوف است. این اگر میزدینه اگر میگه که حدیث پیامبر است با اعتراض کم میشه. همین قضیه است که حدیث ضعیف است، موقوف است، تو پیامبر صلی الله علیه و سلم نرسیدگی هست و معناش غلط است و خلاف حدیث های صحیح است. لیکن میگه که پیشگویی علی است. یعنی هر سخنی که شید شاو در خیالش اومد، یکی از دهن کلمه یاد گرفت، همون را باید که بخیزه بگده خودش در حکومت شیرین کنه. تمام. حدیث کاملا غلط است، مخالف قرآن است، مخالف حدیث است و حدیث هم نیست. این تو پیامبر صلی الله علیه و سلم رسیدگی نیست. الله نگهبان تو باشه. جزاکم الله خیر. شامخا حرا أصيلا إنه نصر مبين أوسة
وسلسبيلا خذ ضمارا أنت في